Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila banlay puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khanday nyo, saw, san rin prano, lani khanday pran rio laisan, an riway khanday pran. Dr. Dipankar Das, Ubadai Chief Interventional Cardiologist, Unsawan Hanongba Shillong, Haka Arpanyutarek Ujamang Arjar Pulai, Ha Woodland Hospital, Bat Pila Balne Ikandu, Nadu Kapor Kadwi Biji Sheneng, Bat Pila Ruban Shukol How number 90890-97907. UMDC jong seorang kam constituency, uba penyai sing CM hak khandai terek Ujamang Arja Apulai. Ula pelipat baik artli kamera kelas baladap shna thamai. Jong St. Agnes Higher Secondary School, Maulen Ray. Yakini ke artli kamera kelas lashnaling bag Chief Minister Special Development Fund, jong usnam Arjar Apulai. Kata gawe ke kamera kelas lashna hak jinglot ke basan lak khandai pho 100,000 katba gawe par ke kamera kelas kadai ke balashna hak jinglot ke basan lak tingka. Hakani ke singi la sakhi lang du rang ba snong jong snong Maulen Ray. Uba O Pingrop, u President jong School Managing Committee, uba Rolas Marbo, Uskatri jong School Managing Committee, Reverend Father Agustin Kutala. Ka Principal jong School, ka Kong Flora Piling do, kinohikai lambat ki khana school. Hakan nga step nga ko banay kuble kulpang, yay MDC jungi, ibala long u MLA badim jungi ru, bapinya siam. Ibala kloy bani rap nakabanda ka neka camp, nakabanda ka jumba jo ka neka school, nakabanda ka jumba jo ka neka kasinong katal. Ipulya ko gospel uji sulaleba, ulalis sa keleng-keleng ula lepa. MDC payir jungiru ula yakaneka. Wala ula rema kaneka election baladab katote MLele mo kajing snosi baro kajing kerla kajing kemen minta kasihnya ke gospel ngele yosno uji sulong ke apostle what ko slide kajing snosi jopi kajing dindar jopi baro kan sakella kajing kemen nakermen ba aku kasih fin sa jopiang ba fin sa lebun ki kam nakabantaka jumpa jong ke belasarang nak benda akan ke state jungi ngai ku bleru akan ke por ramba sno jong kan ke sno ke Maulen Ray ramba balang ba the secretary jong ka balang sno contractor ru donang ne bal kiwi pat kita court ki jong ka balang sno juru kan ke sno ke tal fidonang ne ban saki ya kan ke jumpli jong ne ki artli ki kamera classroom ne te sutenar shisha mafi ki kena video jimintoi na kini ki classroom namarkat kum ka new educational policy baru ke school ke berada hadu kelas 10 kadai ban Q hadu kelas 12 kata ka new educational policy kata kumot apa yang gini ke ban suan kan ke school lu kan selong ke school hadu kelas 2 kelas 2 tema pi video jimendoi na kini ke classroom na kan ke school baru mapi kum kikun jokan ke school Fidei ban pindong kam hok ya ka facilities baru ba fidona kene ku school. Tenga yosno uni usnem lan ya kini kisnen ki perswan kin sa pressure mang kabela ban te kene ka kindro sa don kene ku school ru tengi smogo e ki MLA MDC ba ki nongle ba kene ku school na ka banda ka dile school jonki ban pinda bi ki kam baro na ka banda ka ba kene ku school. Akan kapor ngai kubleru ya kinungi kai baru ke orang ne headmistress bar ki bepat kinungi kai bar kini ki para lopar jor ki balawan sene ban saki ya akan ke tumple jo kan ki art ki classroom te kane ka deka ka jingku ju muple na ka banta kane ka sinong kata te ngiro ya ople ngisnu ya ople amaru play upe sno ba epi. We welcome you. We welcome you. We welcome you today, on this day, here in our school. With all our hearts, we welcome you. With all our hearts, we welcome you. We are so glad you're here today. We are so glad you came.
school kapa kinungilam balang kabalang sinong ki don ke cingkit clear ban wanrak yang ke cinang kin start hangne sinong jadi ka cingkit ki ba cingtai stom chung kabalang chung ka managing committee ba lak ban nang pentulun yang kini ke school mission Nabu Islam chung Islam buat ka cingko berkat haka school building haka kompondo school lagi kena nanga saya kong ba lembaga ini school mission nga try ke snong juni ki pandi school kinlong tang bare ra arfo le 4% naman ni so tu haka komdo snong ngiring bun kilong yi ngiring bun ikni pa ki baduna ke chini wa jingkot buat ka ba ya pandi bu school satai sesot nanga saya kong ba komentar wi kon tangga baik kali ro sispa sanko arspa setelah dengan sama ikon si spa sanko kalau urus spa tangga baik kali tekan ia ikut pa jadi saya kena school beribu school cepai saya dimba ketinggalan jung ini di school jung mission kalau Arab cibun bagi kan ipesal kiperacuni kenyo yang kena start di balong yang kat ro kita di school di Bangsol hapon bangiwan ban rung ban yo ban jingo ing school ban yo ban keren ban ya slok ban ya kliu jingmut ban ke SMC halor ke jingdan kam ba kumno bangin dan ke jing trailang ke bajan na menta ban kentiu ya ke school na ka ba kalong menta sya ka ba khambha shushu te habangiwan hoy ngilai I labun ha ki jing tray ki ba ladan lupa khamtam na du kapor ba idangdan iba David kum I MLA Barim ngali I kamati ke babun bla dan ha kapor ke jung I but kidang bun du ki jing dan kam ha bangi phai khamtam kum no bangi nangla ban khampen bah shu ha kiliang ki jing dan kam kum ki infrastructure development te I ka school compound ka fencing dangdan kam tikibabun ki jing dan kam te hatu kapor bangi kendu bai rang ba balang but the secretary father nang te kinui kai ina bun bahaki idea sangni ban develop hakani ka compound te ndai posi kum poi perkhat ila syarem no hakani ka election program shudap te hoy duna kata ka jing yarap ndai kamensi empat ngadon ban yarap kata ka ba khamtam kani ka jing syarem ngidan be haga jing imjungi ki student su kindon ha ki ba pass kindon ki ba fail teng mailing ba kini ke pen long yengi ban yo jing hikai bagin nang kham la ban treshtom in kham la ban suthu hengi duna te nganam shim ka filia kan pen sneu ini ndai ka filia ka jungi kan nang pen bha te kaniru kan long ka jing hikai ya kisiati students what I treshtom kenang ba kani ka jing syarem kanang penduk men CMP but yang haru kumno mikmat kani ka jing syarem ka production kanang penduk men CM lene kanam khanglat ya ka men CM jonga ka bangadon ban ai ka jing syakri ya ka shnong ka thau ki bai ba constituency te habadan kan kalat kanti nan persyang ban treshtom high court ma MDC ban thau ki lat kanti ban wara shushu ka jing era wat nam du men CM kum ka SMC ki students ke ka jing angnut jungi khamtam I contractor I balio I bangi lai kren lai khana lai plan tha kum no banle ni ka compound dang bun ka fencing te habai dei ba kan ka sngi te na so ban penpau ke jing ai kublai kepang I ka SMC irang ba balang ba di contractor I balak pendap I ni ka yen school ka batmai kani ka yen school ka batmai ki dan artuli ki kamera kelas kawai ka kamera kelas nila yo na ka CMSG como Chief Minister Special Grant jong senam ajar aku lai but kani kawai pat ka kamera kelas yo na ka CMSDF Chief Minister Special Development Fund jong senam ajar aku lai te kani paro artuli ki kelas la ai da ka jing kepat ka jungi ye Chief Minister bala ai na ka scheme ka jong I kawai de 5 lakhs but kawai de 5 lakhs 96,000 de but kidang bun ki jing dan kam
Te nak kaliang jungi ho inam la ban komit mentaka singi ke ka bangin le haki singi ban wan ke ka bangin yo ban yarap henrei wadnam arkutin min yai dan rekat ku maju dan rekat nak por 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 snam la le no ngan yai dan rekat khnam ban la ban pendap no ikini kiba nilai keren kamtam fencing ko kenika campus kenika compound kenika assembly ground kaba let's say kalong koru kharam lada kila kai na sikin ul kin mensal te kum kaniru ni don ka concern ni lo concern nam tajung pi ki students kino hikai bagi jingdet jingbian kan long kaba biang na dok shadok ni po school hang ni po sin agnes te ka jingyo jungi kini ki atli ki classroom ru kan pelila ku maung ifada ya ka jing don ye ki class 11 12 ila don kam shisha nama Krishnong modern rei ka population na wisnam kelak nang kio jingbun brio nanta ban yabe school shabar jo Krishnong ru ko ba ong ba Krishnong kelak pun bah ka jinglut jinsap te tang namar ba happen school shabar let's say ka budget jo kibik pa let's say kelak duna ba la di ben penlut hati we ki kita semla su ben penlut ma bla pun ki expenditure ku ka bai kali ki we Nrei namar pala dan pat ki school ki babiang hapo shnong kan yarap shisha gi kemi pa ye ki long yin long sem tam ki tu ki badang juna hata yo ka kot kan kentiu shisha nanta bakin pelila ye ki kena ki ba amnut shisha ban kiu ha ki nang jesta namta ban pelila ki khamtam bakin dan kalawai ka baknai ki si ki ban wan tengah skwa pun kentu ye ki siapa roh ni te ni badan hapo sekretariat ni dan hapo government tentang ni benut bahaba ni duna bah ki IS la taki bonsnam ni kremyo IS shu na ka jet rio jungi tengah aso benong subha ki dan bun bah ki exam civil service exams kini ki centers naga government ru ila trishitom kumno ban clear kala kelti ban ailat limba kini ki centers ban I coaching yapi ki badan siam ban ki civil service la kalong MCS ne IS ne IPS tano kono ka benta tingi kloy dang shen ru kadang wan bu amut ki kena na tilong yang beduk nrenga kam pun media pat ngawan bu Delhi ban yo ban penrung hakawai ka coaching center nam ta ka IS te dia le ta lash news number 1 te na po nong ra bat we pat te na ko shnong te kum kini ke ba ni dot kam ban penslori siaru na dor ba ki don ka jin sta de siki sap ha ki we beta meneng iba ka sap rwa ki don ki badan ha ka sports ka sap ka jompi ha ki activities ba healthcare te na so ban I'm CMP ban kentu ni dan sipun ma ki programs nak ni ka sokar ba benta henrei ngan sa trishitom in sa yetrelang ba SMC kumno kini ki events ki programs jong ka government in la ban reach out ki school nang ba kan long kum ka awareness program nang ki students bakin play jingmut kin play ki jingmut khat jo ki ke ba ki don hakamen sim jo ki kwa bakin competitive na kamta kalashay la kes shisni lesen namta ka future ka jompi te tam kini kintin sa hisian pa na soban ai breaker pam ya baro kamtam kino hikai ki bla treshitom banra ya kini ka school ka standard of education na ka ba longmen shwa shi ka ba longmen ta bat shi ka ba khamha la shala shisni dengine trailang te na komplet da bubrom ye in the stress ke bangala pulang pindah ke mau mencutslam dan pendap kataru nam taki non kai ya ka bangyo kan aji ngerap te wat nam sui ai la islam ndai ke bang la ekran min pendap kata homes te bleshibun terpang paro te belajar potential bleshibun blesahisian wat ngara keman shisha bangayo benwan hasnong molenrai ni ka school kamtam ru bani kendu ikinongkit kam shnong kinongkit kam balam I parish priest dungi baju kermau baik kamtam ini ke jingduai but father subhana ngai kermau bani nang la susu bangin trei bahan ta kam jumpai ba te ke shnong ru nginem e kat ni ke jing bon ke jing don kam
habedi bekasnom ini trailang nomor ba kadambun kala kelenti bangin yo bani trailang banwan ra jingha hani posnom te ngana mikran shibun kita hani po program lagi sekren pak kuwe pak ki dan sam le shibun le sya jamu